Ekikwekweto eki kibiire kyebembirwe gisa n'abakansara abarimu sipiika w'egomborora ya Kazo n'abazaire kandi aba babandize omu rukiiko kushemesebwa. Ntwenda abantu bagara abaana mu mashomero abokuba gavumenti egi ekataho okushomesa kwabusha. Omukugambaho na TV West orumukuru w'ishomero rumwe omuri Kigarama nagira ngu abaana barikuhika 20 nabo barigira mu ishomero mu kwezi oku kandi n'omubaro gw'abarikurugamu nigukyeyongyera. Ishomero eri ine seruzi 3 ezikureta abaana hati omusereji yakakera tushangira ryemu abaana 20 kandi serunki erimu amakanka 15 omushitwa wa P6 P5 P4 atana nakurasa hoki yeri joga dikisha omusenda yana bamushi ayinya kikuna mukaga bagiwe n'abazarashitse bagarna bakasarwa bakata azira baro nkashekanyeka na bwanyima nuko kutandika kuhiga abana abatorekero mu mashomero kandi abakwasirwe bafubirwe. Ebyo bikiryaho embera y'amashomero nayo nerarikiriza muri Kazo na munonga y'ishomero rya Buteraniro aho abana bari kushomera omukereziya mbwe ningira ngo mu mashomero agama Batandikireho Buterandishimiye kutandikirwaho kwa n'ikinshonga abana betu bari mu mberande. Ishomero eri rikabaganisibwa mu kabere birago kandi n'amadirisa wagareba n'otangara. Abaziro muri Kazo bakitwaza amaco mu kushomesa abana babo. Gashakwa Richard nahabwe.